Proglašenjem najboljeg filma završen je i 5. Mediteranski festival dokumentarnog filma koji je održan u Širokom Brijegu. Festival je okupio sudionike iz 6 zemalja, a najviše filmova, čak 10, dala je Hrvatska. Podjednake simpatije i publike i članova ocjenjivačkog suda u kojem su bili glumac Slaven Knezović, redateljica Mirjana Zoranović i filmski kritičar Dražen Ilinčić, osvojio je sarajevski pas Harisa Prolića. Šokantna priča o ljubavi, vjernosti i neizrecivu gubitku, ispričana kroz postratnu stvarnost roditelja i psa poginulog branitelja Sarajeva. I ono što očito obilježava u sarajevsku školu filma, ako tako najšire možemo reći, je ta silna emotivnost. A film je nekako od toga i sazdan i to je njegov najbrži i najkraći put do gledatelja. Pozornost mnogobrojnih ljubitelja filma osobito su privukla zanimljiva ostvarenja hrvatskih autora. La Strada Damira Čučića, Bunar Men Branka Ištvančića, Život ili san Mladena Čapina i Osti Tomislava Šange. Jednako zanimanje vladalo je i za program Izvan konkurencije u kojem su u posljednje festivalske večeri predstavljeni filmovi Svjedok vremena Žane Mrkonjić te hercegovački dokumentaristički uradak Raj za stokilaše Roberta Bubala.